Formal na nga gindeklarahan pag-asa Tacloban ang pagsulodhan summer season o panahonhan katsirak. Salit lauman ang mapingit nga na maalinsuob nga panahon dunganhan pagtatapos sa northeast monsoon o hangin amihan. Sumala pag-asa kadunganhan pagdeklara hiton katsirak mahuman ang naeksperyensyahan pa nga high pressure area nasod Sibaria ngan pagkusog hiton North Pacific High o pagbabag-o hiton wind pattern. Ginsasagdo na naman adton publiko nga maghirota irapan lawas ngan likyan ang pagbulada sira kiton adlaw habot nga hiton mga oras alas 11 kutob alas 3 sa kulop. Ngan kon pwede permi uminom hindamo nga tubig agud malikyan iton heat stroke. Parahan balitang waray dadapigan, balanse ngan ugo pa kamatuuran, Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal.